Ila impilo wazi ukuthi uzalwe ekhaya nalapho khona ngicela uziphathe kahle njengengane wazi ukuthi uphumele ini engakhele ngibona ukuthi cha ungakhele ngihlale nami ekhaya njengabantu bonke ngiyamyala impela ke hlonipha samungahamba eGoli ungahamba uthatha zonke into zaseGoli ngoba uzolimala buya ekhaya uyithathele umuntu wakho owazi ukuthi umuntu wakho eGoli lokhu uyekela noloku utaza lonke iGoli ukuthi wabuye uhlala khona ubusontaza zonke iGoli uyiqonda hlala lapha obekwe khona uyiqoqe uyeke izinto zaseGoli abafazi basintombi abantu zaseGoli ngoba azokutheleweni nokonke notshwala kuhlana yonke izinto zomhlaba qondana nento wayisukela la ekhaya omunye Hello everyone, welcome back to Silasha and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi celebrity stories and namhlanje sikhuluma ke ngoMbekezeli. Finally guys, uMbekezeli usehlanganise ke iminyaka ke ewu20 nje wade lokushuthwa ke a 19-year-old boy ujika amadoda ke laphana ke egroundini. So guys, ifamily yakhe ke kanye noMbekezeli they were celebrating ngomhla ka19 September kade ke ihlanganisa ke iminyaka ewu20. So uMbekezeli guys is no longer 19 akaselona 18 kodwa ke usengene ke kuma 20s una 20 years. Well guys, uMbekezeli ke watrenda kakhulu ke lezi insuku ke idlule ethendiswa ke indlela ke adlala ngakhona ke ibhola umhlaba wonke uyamazi manje uMbekezeli ama Nigerians ayamazi uMbekezeli after ke igame iSouth Africa eyaba nayo kanye ke neNigeria la ayiveza khona ukuthi ke ungubani uMbekezeli guys. And ke guys abantu ke they tend to be very worried about uMbekezeli bathi ingane and ba blame wonke umuntu ke oseduze kwakhe uma ngabe kukhona ke izinto ke ezwrong engathi ke uyazenza njengoba ke esanda kubonakala ke kwivideo ke la khona utshwala namantombazane kanye no Big Zulu. Abantu they blamed Big Zulu kakhulu bathi ke he want to end i-career ke yomfana ngalento ke ayenzayo. Well guys, angazi ngizwe bethi ke akaphuzi ke umfana asazi ke bakithi kodwa ke I believe ukuthi naye kumele ayiphilo ke impilo afuna ukuyiphila enze ke amaphutha njengezinye ingane ukuze ke afunde ke kuwona. Abantu bakhala ukuthi ke ugogo wakhe ngesikhathi ke ehamba uMbekezeli wamtshela ukuthi mntanami hamba uyosebenza ukuze ubuye uzongakhela umuzi. Manje mangabe ke ungesenzi kanjalo uzogcina ungasangakhelanga ke umuzi bakithi. Nathi ke ivideo kagogo ke ekhuluma ke noMbekezeli which we are hoping ukuthi ngikaze akhohlwe ke la aphuma khona ke uMbekezeli. uMbekezeli ungowasehluhluwe eKZN guys uphuma ke emndenini ongekho rich, emndenini ke ongathathi intweni ke ugogo wakhe ke wemtshana ukuthi ke noma usufuna ukuthatha umfazi ke Mbekezeli Nkosi yami thatha umfazi wakho la emakhaya ungabathathi labaseGoli. So nalapha eGoli ke khohlwane ugogo kaMbekezeli uthi uMbekezeli kumele azoganwa ke ekhaya guys, kumele aganwe ekhaya ke unkosikazi wasemakhaya. Asazi bakithi uMbekezeli i-future looks very bright and usazohlangana nabantu mhlambe nawe vela abuye nomlungu njengosiyakolisi mhlambe nawe vela abuye nomlungu wakhe othi yena. So guys, a happy belated birthday to him. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below or do share the message and let's celebrate with the young man. Bye.